Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, mhlita Caroline Mapele the boss. Yi nga suka na Jim the Caterpillar Man of War, and then from there that link Mapele again. Now sungo the post because ka busy blind. Yeah, video I delay nyana because zama ku va hi solve mhaka leya Man of War. So should say shilungeni Jim the Caterpillar Man of War ata continue post yo if video mga say yi voneni because kuna introduction hi nga yi endla la to clear things up, okay? Nxoko mi swi vonile khale nyana Man of War, of course mari karhi a endla ti-live videos, mari karhi a chingela Dr. Joe Shirimani, a chingela na Benny Mayenga na mi swi vonile. So from there yo fika hi vona Mapele, of course a fika a tsala this post the 12th of December. So fika hi vona Mapele the boss, of course a fika a tsala ku GB Caterpillar dyondza ku pfala nomo. Loko ni tirhisa rito leri nga la ni twa swi nga homi kahle leri nga la, that's why ni skipping to do two retakes ku va ni hlaya statement lexi. So ya ri susa leri ya swi lunghile. U tshama u ri ku soleni ka tinqambi u ku tibathaka wena u ri na 10 years u nghena estudio. Kasi se it's 10 years swo from 2015-16ish. Swo se khale mos swo i khale na Jim the Caterpillar Man of War ka bifa Benny Mayenga ku ri sweswo mos. A ni nga ri ku Man of War nga nghene vo 2015 or 2016 there. Okay, u kala na hit yin'we ntsena. Hakona ku lwa ntiyiso swi hundza Man of War does not have a hit. Yeah, does not have a hit. Ku lwa ntiyiso swona a hi swi hundza ku lwa ntiyiso. Phuma mabozweni mfana u focus ka nyawupe leyi u yi dzahaku. Ni hlaye that way because na Mapele it's all in capital letters, and as you can see kwana ndzi na tlhangu roketela tani leswi mi swi vona kwana, and then a road case closed. So of course in overall loko hi hi hlaya this statement it's very clear ku ri it's in support of either Benny Mayenga or Dr. Joe Shirimani, because hi vona vanhu lava at the moment va nga ku chingeriwa ni GB the Caterpillar Man of War, or both of them vele or hikuva swi tiva ku Mapele i fan ya Dr. Joe Shirimani a nga va a kha a sapota ngopfu yona sweswi hikuva yona ya ha ku humesa project sweswiwa. Loko loko minkarhi leyi loko Benny Mayenga na humesa ka attackiwa a nga vulangi nchumu, so swi komba na ku yes this post i protecta ngopfu Dr. Joe Shirimani. So swi endla ku Mapele the boss a hlaseriwa strong at the comments, Mr. Post fans obviously kha kombisa ku swo ku i le ku tekeni ka side Mapele. So before hi hlaya response yena towards this swi kahle hi sungula ni tlhela ni mi tsundzuxa ku nyimpi leyi kambe hi sungule kwini. So nyimpi leyi vangiwe hi this interview leyi ya sungula Mr. Post, because swilo swa swi ri swa online ku ri loko va ku nyika assignment or inani or a ku va na class leyi ya ku tsariwa exam ya swilo leswi swi tsariwa online kaya. Loro swilo swo tsariwa online kaya hambi tuva leswi n'wana wa yoho khalanga a xi ta yi tsalela yi pasa. N'wana Mapele kasi a ni swi tivi. I don't want Mapele ndi bra kasi a vula ka ku se bra Mapele a ndzi tshama ni va bra Mapele a no tirha ka hi team Shirimani se mani ku hetsela mhaka leyi. So swi tikomba swi nga n'wi tsakisanga at all Mapele the boss ku va u sungula Mr. Post dikombe se duka ai Brian hambi sweswi hambi va vona minkarhi yin'we va ri swin'we and stuff like that. And then from there wrote this post ka Mapele loko u ti dlaya n'wana wa vanhu ke n'wana wa vanhu ni vekela picture ya Man of War kwalano, as you can see kwalano. Honko ko xi xin'wana a redzi leswo. So on top of that he wrote the post hi ti 13 ta December la nga fika tsala ku ka post ya mina liya ni nga yi endla tolo mayelana na nyawupesi liya Caterpillar, as you can see liya kha hi hlaya. Ni lemuke ku vaseketeri vo tala va Mr. Post va tlhokonyekile, va ri mina ni jelezela Mr. Post hi ku ni favor Dr. Joe Shirimani. If one of them ni kombela ku hlamula. Mi rhonga ngopfu ku vulavula thyaka leri mi ri vulavulaka. First of all, I do not condone short beef ya vona, of course, and Ntumbile. Secondly, loko vakulukumba lava va heta ku humesa music wa vona a ni zange ni teka side ku ri ni bela hi album yini ka the two of them. In fact, I didn't mention ku the album letiya a ti ni nyiki nyanyulo a hi hlayini that post mi nga ma hi hleketa previously. On the same post
ni te congratulations ka Mr Post ku va a ve number 1 ka iTunes. Ha kona hi swona, congratulating ye. As you can see poster kona yaleyo it's a congratulations la ka line number 2 it's a special congratulations eka Mr Post ku fikelela of course position 1 ka iTunes, as you can see kona and stuff like that. However na mina loko ni wela ka the fan na mina post leyi nga ta ni tsakisa ngopfu because the way which he wrote it like i congratulating la but ni vona ku leswi a nga ve a swi tsala la ka paragraph number 2 la nga tsala ku tingoma ta December ni twa tingoma ta December na titwa mara ntiyiso wa chucha hit and say it like na mhaswi ta ni vavisa loko a tlhela a fika a tsala sweswo mara mhaka leyiwa. I think hi swin'wana swa swilo leswi ni twa ku a va kha horisiwa mapele sweswo laha ku na hit a ni witweni basically is trying to say ku hana hit ka hosi ngo Mr Post project. Mara mhaka leswi swi tlhela swi create more hate because swa tiveka ku mapele the boss i kwatini. Previously ni leti videos to tala swinene na ku la ka channel about it and stuff like that kha bifa na hosi ngo ku ya hi swona n'wina mo va na the-issues. The only thing ni nga guilty hi xona i ku va ni nga ri fan ya Mr Post. A ni fan ya yena because music wa yena a wu ni nyanyuli. Okay. Okay, and I can't pretend ku tsakisa n'wina. Ku va ni nga ri fan ya yena does not mean ku na n'wi jelezela or ku n'wi zonda for that matter. Okay, why ni fanekele ni jelezela Mr Post? Ya sa xo ku beef mapele la. Mr Post a nga va a sungule ku yimbelela 15 years later endzhaku ka loko mina ni sungurile. Sweswo ntsena swi vula ku ni hlengelete ti-hit to tala too much leti ti nga ni endlela vito already, so a na reason yo n'wi jelezela. In fact kota ya ti-hit ta mina or attached to my name ti ringana na ti-hit ta Mr Post hinkwato combined. Xi ri kota ya ti-hit ta swona xi ringana ti-hit ta Mr Post leyi a nga na tona ka entire career yena. Yo se i beef aya mapele the boss be prepared be prepared wa ha to attackiwa i yi susini la leyi i beef straight leyi. Va ha to ku attack the first house ngo Mr Post ya la i tsale the-capital letters hi ta zama ku va hi hlaya swi nga tsasa swona sweswo maxaka ya mina i fact and I know ku swi ta mi tikela ku swi amukela and I don't care. Ya yi suke kusuka gaza hinkwayo if ku na munhu wo kala jealous hi mina mi swi tiva kahle mo lava ku va relevant, case closed. Leswi a nga fika tsala swona mapele boss kona ni ku mina hayi sweswo mhaka yi clear. It's a beef ku busy blind mara ivi ya tlhela tsala another post or ivi hi tag ya khale ma kha kombisa his hits. Maybe u nga va ku ri ntiyiso leswaku swi loko mapele the boss but a swi nga ri necessary ku a tlhela swi tsarisa leswiya mawona mhaka leyiwa wena mhaka leyi hi leswo loko ku ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Mapele the boss na Janisto ku ta pfula ndzilo. Nena ku xava ti-Air Force ni mbala ni komba ku bad boy. Nena ku xava ti-Air Force ni mbala ni komba ku bad boy. N'wina va fava kagas kasi va xavisa kwini ni ngo hindza xi. En'we va fava kagas ivi va xavisa kwini ni ngo hindza xi. Lekulele lekul lekulele lekul lekulele lekul lekulele lekul. Mapele